Angivuselele namhlanje kusenegameni likaJesu sichubeka lesihloko sethu lesithi luxolo egameni likaJesu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma naye indzaba yokuxolela simakade ngoba uma ngishiya ngiyobe ngenda kabi ngoba ingcenye yalesi sifundo sethu egameni likaJesu. Ngifuna kuvetela ukuthi bantu abakethu nabasetinhlungwini baye babude bathi kodwa nangabe simakade angithanza kangako njengoba iBhayibheli lisho, why avumelele isimo lesibhlungu kangaka lesibhlungu kanje nasendeke kimi egameni likaJesu. Aze athi lomunye yena simakade abekuphi ngalesikhathi mina ngihlukubeteka, mhlambe wareshwa waphatheka kabi, noma mhlambe watala umfana lochwalile, mhlambe wavelelwa inkinga nje empilweni, noma ke imoto kwendekani, but nje lesimo, noma ke mhlambe waba attacked ekhathi esontweni, wa-attackwa kwabonakala ngazuthi uNkulunkulu bekufanele phela akuvikele njengemngane wakhe lo msevako egameni likaJesu. Bese uthi-ke wena-ke but why uNkulunkulu angibukelele, why uNkulunkulu athule ngize ngitoba lihlazo kanje nangize ngilolimala, akangitsheli kani ngesikhathi egameni likaJesu. Lomunye angahamba ngemoto, asehamba ngemoto okuchamuke litshe lishaye le moto, aze lomunye njengoba ngikholwa ngisuke ngithandazile nekusuka ngithandazile, but uNkulunkulu akakususa ingane letinto vele kukanengi la khona siblame uNkulunkulu egameni likaJesu. Tintfo natendeka sithi hawu kodwa sengithandaze kangaka but still ngiyafeyila. Kuningi la khona simblame khona, sithi abekuphi na kwendeka leto tintfo lethu. Sengibekise nje bantu abakethu, kunanangiJobe ngeke ngafunza ngaye, ngathola siJobe wathukuthelela simakade, wate waduma ngisho nekumkhulumisa uNkulunkulu. Nawufunza Jobe 40 verse number 3 kuya ku5 egameni likaJesu, waze waduba abona lobumatima, abona lempilo lese engca kuyo impilo imatima, amile emathumbu, alahle bangani, alahle ngumfati, wagcina sadube uNkulunkulu evangathi uNkulunkulu uyamiyekelela. Kuyendeka lathi impilweni tethu sive ngazuthi uNkulunkulu didn't do enough, uNkulunkulu didn't do what we expected him to do. But uthi uNkulunkulu nakabuta Jobe, nawufunza egameni likaJesu, uthi uNkulunkulu nakabuta Jobe, uthi ngifuna kufunza nangiJobe 40 verse number 8 la phambi kwami, uthi simakade ungakukhomba yini kungalungi kwami yeJobe, ungangilahla yini ngecala mina yeJobe, mhlambe wena-ke uvele-ke sowungenacala-ke. Uyangibuthisisa khona yini la ngirong khona yini la mhlambe ngone khona eJobe, la wena uvele ungilo kahle, mina ngivele ngingilolo wendele mistake na egameni likaJesu. We need to forgive God. Siyadzinga ukuthi uNkulunkulu sifike la singamlahli khona ngecala, sithi wena Nkosi uyati. Thine labanye bantu abakethu sikhulume tintfo umangale. Mina nje ngake ngakha kulenye indzawo lapha embotsheni, bangiphatha kabi labo bataba bomakhelwane bami, baphihlita titini tami, kwalahleka nematerial yami yekwakha. Lo munye waze wathatha titini tami wakhala ikhishi lakhe wacetha. But nasengitholele lenye indzawo, yona-ke bese inemanti, ingena nemgwaco, inekuthula, ite nesport eceleni njengaleya. So ngikhanze kufika la kimi lokuthi athi God had a plan, letini yona ngathi sendeka kimi ngisahlukubeteka, uNkulunkulu abengisusa ngengani ngoba ngidawuba enzaweni la ngeke ngiphile kahle khona, ngidawuhlushwa tidzakwa, ngidawuhlushwa kweswela emanti egameni likaJesu. God always has a plan. Hallelujah. uNkulunkulu unelihlelo bantu abakethu egameni likaJesu. Ake umuve lapha ku1 Corinthians chapter 10 verse number 13, nakathi simakade Nyakasi lapho simakade ngeke anilinge ngalokhu ngetulu kwemandla enu egameni kaJesu. Noma ke senilingekile ke utaninika emandla ekuma anendele nendlela yekuphepha
akavumi hayi ukuthi nine nilingwa ngusimakade. uNkulunkulu akalingi muntu. Ngikho la kusho Jakobe nakathi uNkulunkulu akwendeke alinge umuntu, but uNkulunkulu uyakara lokuthi wena ungalingeki ngalokunedulu kwemandla akho egameni likaJesu. Okay, asithi-ke sowulingekile-ke but yena uthi ngidakunika-ke emandla ekuthi ungawi, uqhubeke ume, phize kunendlela yokuthi usemile nje-ke uphephe egameni likaJesu. Ake ngigcine ngekuthi kwawena sowumcolele-ke uNkulunkulu noma sowungasamsoli uNkulunkulu etintweni letendekile, ngeke ngabekisa lokho ukuthi kunengi mina la ngeke ngashaywa dimo khona ngisinase ngedlulile lento dimo lethu ngimangale uNkulunkulu kani ungakimi ungiphephisa kunako egameni likaJesu. Nanathi-ke sineke siyadinga-ke ticolela-ke manje-ke kwathineke lokuvama-ke abantu abakithi kuvamile ukuthi umuntu atisole atilahle ngecala, lo munye aze atizonde, lo munye afune nekutibulala, kodwa ukhanze kokuthi awukaticolele. Uyakhona kumcoya lo munye but wena solo awutendluliseli wena lokho ukuthi sengifanele ukuthi nami ngase ngiyakwendlulisa lokho. Kufanele bantu abakethu nawe uticolele kwawena. Kunebantu labathi uNkulunkulu ngeke asangisidinga ukuthi unesengona kakhulu. Kunebantu labathi mina ngakhipha sisu ngalahla umntwana. IBhayibheli lithi labo bantwana labo bayawuvuka ngalenyela. Umuntu evele ukuthi uyabona mina ngaticoleli kuloko ngicelile inzethelo uNkulunkulu but kwamina angaticoleli mina. Kufanele uticolele. Khumbula ukuthi Jesu wacolela Peter, waphinze wamemukela futhi, amphikile Peter but egameni likaJesu wase uyamcolela Jesu wambuyisa. Nawe funza uticolele nangabe sowuqelile ecolo kuNkulunkulu, ticolele nawe busiseka egameni likaJesu.